iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Auntie, mapantan. Baliwan tanto manen ti mang sarungkar iti tanam da papakin mamam. Uwan, auntie. Papa, mama, panahon da kayon. Umay da kayo tumanan sa rungkaran kan auntie Biday. Adaytan, agarbisan anak. Mapantan iti nakay paradahan ti lugan. Nay, aday tamat gaya man ni Dani mangyag iti payong. Sa di na tinagapan nyo, ante? Ijay Memorial Park. Kasta ka di. Sinarungkaran me ti tanam da papayaw. Dadal kayo lang iti oras. Anya? Oray man kiti inuras sa sarungkaran nyo idagbiag da pay aya. Reggie? Masapol nga klunin tayo nga awandan. Anya? Nung awan patigan ka da papakin mama, napatig ka niya. Napatigda kanya nga masapol nga awaten tan nga awandan manang mera. Saan ko abas sa maawat tinapasama ka dakwada? Gaputan na tayo da. Babaad ti kinaranggas ti tao. Anya? Aramida kamin nga oray maibos tinabati da sa nikwa. Maman laki din no asino dagiti kriminal. Kasano kumapay matiliw dagiti kriminal? Pacheck, adan tumot lang makita pa maneknek amang itudo iti kinasyasino dagiti kriminal. Agsaysayang ka lang iti oras kan kwarta iti kasta nga ramidem. Sana mabalin gawan matawid ko. Sana mabalin. Nasa bali ti makaikot ka ni Mera. Sana ka paborit ti kahit na. Nga oray may buskan ti sanikwa da papana. Naglaingan. Sana mabalin. Iso nga oray anyat mapaspasamak. Masapol ang may patungpal ko ti planok. Sa di numanan ti papanan nyo, Mera anak. Adala si kaswek, auntie. Aganad ka anak ko. Uwan, auntie. Ay, matanda na aganak ngamin. Kalpasan ti kasday anapasamak kada papakin mamam. Ang mga no pagaramidan da kamot iti dakas dagiti kriminal. Auntie, pacheck amatili tumot lang ti kriminal. Wano dagiti kriminal. No saan man may maysa. Kuna ni Hepe, saan ang mabalin a grupo dagiti nagaramid? Mabalin Ngam ti pagsidaawan da. Awan ti force entry dagiti kriminal. Ay, day tati nakakaskas daaw. Ngam ituloy da kano ti agimbistikar. Kat no awan lata ti maramid ang dagiti pulis. Kidawag ti tulong ti daddo mga ahensya ti lintag. Nga isut mang imbestigar iti napasama. Sa dino ti papananta, madam? Madam manen, manong Dani. Di mo't kunak. Ano da talang teksang sango, kan awan tayo balay kan opisina. Awagan naklatay tinagan ko. Sige. Mabainak lang amin. Ta syempre, da kayo ti boss ko. Wan, ngimjak kayat nga awagan nak iti kastano doa talaan. Iso hambal ka launay. Day tati dayawag kan ka. Kan, sika ti driver bodyguard ko. O sige, saan ka ngagdanag? Kalpasan ti pan nakasarot da papa ka nama. Kan ti pan nakapapatay da. Husto ni Auntie Biday. Ang mga nosyak ti isaruno ti kriminal, wano dangiti kriminal. Talaga ka di nga awan pa'y suspect dagiti polis? Awan pa'y. Ngam, adda ikon konsiderada. Anya day ta? Di kaawan ti force entry dagiti kriminal. Uwan, nakakaskas daaw day ta. Iso nga ibilang da, amay sa nga inside job tinapasamak. Mabalin? Wano saan? Am-amo da papa ti kriminal. Nga masino ko ma? Wano asino da? Panagkunat.
No saan ang may sardeng ti investigasyon, maamuan tumat laang. Wen, dakkel tinamnamak ang maipaayan iti hustisya tinapasamak kada papa. Sapay la ko ma. O sige, iparadam iti sangot ti masunga da bangko. Adalay nga si kaswek dita. Sige. Naisang sangayan ti kinapintas ni Mira. Bagay launay ti long hair na. Ti kalit iti agsumbangir a pingping na. Kendag iti kasla agbalbalikas a mata na. Dagita tinangkayaw kanyak. Angam amok asa anak amay kari. Tabak nang da. Idinto asyak. Ket nanumulaan. Angam dagiti pimatay ka dagiti naganak ken kuana. Anya nga tati motibo da. Awan kanungot na pukaw kadagiti napapatag abanag iti kwarto. Dagiti dadakkel da. Sa di naman ang tinaparan ni Manang Mera, ante. Napan siguro iti opisina Salbag. Andak mong masapol ko kong kuwana. Anya manan? Dumawat ak iti kwarta. Ay hikas ta ka day. Anya nga tayo ti mabaling nga ila ako dito. Tagil na ako Ha? May lakaw ko nam. Wen, masapol ko lang na iti kwarta itamat lang. Urayem na tanti kabsat mo Aga pa kayo manan no agaramid ka iti inuan niya laditan. Alak, paikit din ti tawid ko. No, bingay ko kadag iti naganak yung kuwana. Anya? Mapanta pa iti may nga ahensya at intelligence agency manong daning. Sure. Among ka di dayang opisina? Amok, don't worry. Wen kayam? Sa tino ti anti pamilyam? Dagiti anak kan asawam? Baro akpay laang Mira. Wen kayam? Nalipatak matan. Ada gamit ti resume. Nilaangan nanang ko ti adda. Ngam makipagnanaad iti kabsat ko iti launyon. Okay. Ada kaayan-ayat mon? Awan. No pay adda korsonadak. Ngam saan nakamay karikan kuana. Oo, apay mat. Nakurapay aklaang. Dinto ta adda mabalinda iti biyag. Apay. Dahil ka diti pagrukodam kan ayat? At dabain ko. Kan saan ko akayat ti mapaay. Tamuklatan ang mapaayat. Kasano nga mo mamapaay ka? No saan mo paimot ngayong bagatirik na? May tinoasino man dayta. Maiturad ko nga ibagatirik na. Ngam saan ko akayat ti mapaay. No siyak, saan ati status ti biyag ti pagibasaran iti panagayat? Gaputag panuray iti pitik ti puso kan diktar ti panunot dayta. Nataawag ko. Namat kang auntie biday. Hello, auntie? Mera anak, sa dino ka diti ayan niyo? Ada kami pa lang dito opisina. Ay, hindi ngamin ready. Agpagpagungan ito saan na ka amauray. Kat kung na masapol na ti kwarta. Kat no awan ka pa'y asumangpot. Agila ko kanu kadagiti alikamon dito Anya? O sige, ibagayo kan ko nga gawid kami kan Manong Dani. Ibagayo nga orayan nak. Isut ibagag. Sige, bye. Bye, auntie. Ay, talaga barumpado tayo dyan kabsat ko. Oh, adda ka di parikot agdardaras ta nga agawid, Mira. Adda, agwalwala ka na ni Reggie, ije balay. Kasta ka di? Barumpado talaga tayo dyan kabsat ko. Ay, gusto ti ko nam. Awan ka di trabaho na? Awan, ngamsang nagbidot. Ta oray kabsat ko, paibalod ko. Oras na nagaramit iti may kaniwas. Panya dito nga aramidang Reggie. Nasaya tadakan, Manang Mera. Oy,
Saan ka nga garamid iti sana nasaya? Taore kabsat ka, paikulong ka. Anya? Ibagakan ka, ha? No anya dagiti aramidem idi kada papaken mamaasaan da ka matubngar. Saan mo maramid kanya? Anya? Nagsasaw ka kung na sino ka magtin nakalaingan. Saan ka mang rabrabak? Tapno adda kwartam, agtrabaho ka. Anya? Awan maoray mo kanya ka. Nagdakalan ka bagi. O saram day ta abagi, tapno agbiro ka ti agpaiken ka. Pwes, ala akong tibingay ko, iti kinabaknang, dagiti dadakkel ta. Anya? Itid mon, na makamuak mo tinitibiyag ko. Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Kasta nga ron. Saan? At dapay kayat ko ang mapasamak sakbay day takid kidawam. Anya? Nadan tumapati. Isot pangalaak iti-itid ko ken ka. Anya ti kahit mo asawan. Kayat ko payaduktalan no asino dagiti narangkasan ng papatay kada papaken mama. Sana mabalin da ito eh. Uray anyat mapaspasamak. Nawan sa bali ang makapagnumar ka dagdi sa nikwan. Anapanawan da doon ang silmo kinton niya kwada. Diyan mo siguro ni Mira kat saan ko pa'y nga mo amay saklang ampon? Ha! Mismo adagiti naganakin kwa na tinakaibaga asandak ng anak. Nimbaglangan, tanangag ko idi ti panagsasarita na. Asyak kat may siyang ampon da. Kensyak pa'y ti parikot da. Talaga parikot ko da siya Reggie, auntie. Aganad ka kenkwa na anak. Adda ngamin nadlaw ko kenkwa na. Anya day jay? Kasla nabartag saan mat nga agat arak. Nadlaw ko man. Kanakalablab pa ka dagiti matana. Apay nga takas jay. Sigon ka dagiti mapasbasak. No kas jay ti tao. May sa kano o pakadlawan iti may sa drug user. Anya? Hoy, Dani. Naginom ta? Ay, sorry Reggie. Sa anak ko min inom iti ara. Naginsisingpat ka mat. Pudnuti ko na. Sa anak nga gin inom iti ara. Ammo ka. Naginsisingpat ka, takursunadam ni Mera. Anya? Saan ka di apod nuti ko na ka? Nagpintas ni Mera. Saan mo nga mo ti sasawam Reggie? Amok! Sa anak pa yan na Bartek. Katima ko na kanya. Saan ko nga ipalubos ano asino laditan ti makaikot ken kuana. Anya? Iswakwi daw ka. Saan ka ngagbidot ang mangaram ken kuana. Tas siyak ti makalaban mo. Mawatan, Kasta tinaybaganakan ka? Wan nga rod. Pilpilitan nak nga uminom iti arak. Ngam saan ko apinat ganti kayat na. Parang pado talaga. Urean niya kano ti mapaspasamak. Saan na nga ipalubos? Ano asino laditan ti magaram king ka? Anya ko matibibiyang may tiriknak. Agkapsat kami nga peso. Ngamjak na mo. Taore idiubing kami. Adayon tiriknak kan kuana. Mira? Awan mariknak kan kuana. Kas itirik na ti may sa akapsat. Amangan no. Saan mo matakabsat? Anya? Kwa. Saan nga ta amay sa kada kayo kat ampon? Anya? Anya kaditi ko nam adamagam kanyak, Mera anak. Saan ka di manipod ubingak? Da kayon tinangay aywan kanyak, auntie? Uwan. Siya kun anak. Iso nga, imbilang kamutin kaspudpudno nga anak ko. Kaputa, kapsat yo, tayo di mama. Uwan. Kun sa anak mutin na nakiasawa. Kaya't naasawan, no da kayon edi naipas ngaya. Ada kayo mat nga rod edi naipas ngay ni Reggie. Ha? Auntie, ibagayo ko makanyak tipod no. Kinapudno nga? Kapsat ko ka din ni Reggie. Ha? Nay, apay nadamag mo kanyak tita. Auntie, naimatangan nyo ti panagdakkel mi. Ngamin, pulos asaan kami ang kinaawatan bayat ti panagdakkel mi. Kaglapot siyak iditin inauna.
Kanay nga ibaga da papa, ajak ra ba nga apaan ni Reggie? Ibagakan katipod no, mera anak. Kat panahon siguron, amaamuam da ito eh. Auntie? Pudno ka diti atap ko, asaan ko akabsat ni Reggie? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wan, ampun laeng dapapam. Kunakon kat. Sana gaya man nagbidtot iti atap ko. Anya ti planom ita, tanaam mamon ti kinapudno. Agdamag ak iti abogado day ti papakan mama. Kayat ko amamuan, no legal ti panangampunda kini Reggie. Panagkunag katawan. Taimbati laeng ititigayem ni mamam kadakwada. Anya? No pay kasta, na irehistro kas anak da. Kasta ka di. Wen, anak. No kasta. Bali pudpud no akabsat ko. Wen, ngam, tila ang may bagak kataganad ka. Dapat siya nga dapay sa bali apanggap dagiti kriminal ken ka. Pinampanunod ko tinamag. Nimot manong dani di agwat-wat-wat iti asidik ti krahe. Kalkalpas na nag-car wash. Bagay na ti suot na. Naka-boxer short kan nakasandulan. Napunar ni manong dani. Ano sana kagbidot? Basic steps ti karate ter aramidan na. Malagip ko lakit nga rod iti high school kan college sak. Memberak edi ti taekwondo team ti pagkadalan mi. Ngayon di nakapagturpo sa kon. Naisardan ko magtan ti nagpractice. Ay, apay kiti asaan. Ibagak kan manong tani. Ta-enroll kami iti gym. Tapno ma-revive ti athletic body. Iti may imatangak itakan manong tani eh. Sa nagagangay niya paro. At dan sakit di amuna iti martial arts. Manong Dani, karatista ka di? Ha? Kwa, saan, Mira? Akan mabalin ka di nga awagan naklatan itinagan ko? Sige. Basic lang ti amok. Amom? Aday singasing ko. Oh, anya day ta? Bakuyog ako makan ka. Sure. Oray sa dino. Tapag rebengak ti mangkuyog kan mangsalwat kan ka kas driver bodyguard mo, Mira. Okay? Kas driver bodyguard mo. Pag rebengak ti mangikanawakan ka, iti anyaman na paggad. Nga oray pa'y pakatayak. Wow, anyan day ta. No, Thank you, ko ma. Anak kayawan at kan ka, Mira. Amom, kahit ko ta-general iti gym. Kahit mo, Mat? Kahit ko nga ma-revive ti bagik iti sports. Nadari pas ako ng tilingat, Dani. Uwan nga raw. At iti tawal mo. Thank you, ha? Ni oras ka. Kasta ko na yung talingit mo. Itay at data iti taekwondo gym. Nakitak ti panakipractice mo kadagiti adday jay. Nakitak kat nalaing ka. Kinapot mo na. Naisardan ko lang, edi. Busy kami edi na iti panagadal ko ti college. Kasta ka di? Kunakon ka. Kanori si kamo da. Saan sa lang nga basic move dagiti nakita kan ka iti karate? Wen, adamot basit amok iti martial arts. Ta dayta ti may sa pagasmak iti adda kiti college. Kasta ka di. O nya, agawid tan?
Wan, kalpasan ti pa nag-shower ta, adan to pa pananta. Maudi ang mapantay ti opisina. Ngam, dumagas ta pa yung agkapay ti coffee shop. Pagin inanaan ta. Ay, salbag. Nasakit ti ulo ka na karing. Antibiday, timlanak man iti kapay. Kaliing kagaya mo, Reggie. Sige, mabiitlaan. Ni Mirante. At tuyon ti kapeng. Ah, Nasa padaarimuar kendani. Punada, mapantala ang agjageng. amo yun ti. Ata sa pala panggap daya driver kanimera. Sa bali apanggap ko na. Iti kinapintas ni Mera. Imposible, adi makayawan. Awan dakas na ta barukan balasang damat. San kong ipalubos? Anya? Sana mabalin ano asino la ditang ti pagtinagan ni Mera. Anya? Nalawag tinanggagyo ang tibiday. Aguray ka. Mera kun ko na matlatan iti kabsat mo. Abayan di. Sigurado kayo? Akabsat ko ni Mera? Anya? Amok nga muyo ti kinapudno. Takabsat mo day di Doña Guada. Ha? Kas driver ken bodyguard ko, masapol am-amom daytoy. Kani sumat lang ti kayat ko ngay pakaamo kada direktor iti investigation agency. Anak patulungak. Tapno maamuan kan matiliwan dagiti suspect. Iti pan nakamassacre da di papakan mama. Anya dayta? Kayat ko paliiwam ti amin agaraw ni Reggie. Nga, agan nagkakinkwana. Anya ti kayat mo asawan? Saan ko apod no akapsat ni Reggie? Anya? Wan, ampon kanulaang dagiti naganak kanyak. Anak kanu ti gayem day ti mama. Kasta ka di. Katsapay ko ma. Tadi pumudno ti atap ko. Nadlaw ko. Sa bali titigtignay na. Kaslagar aramat iti maiparit nga agas. Gusto ka. Kastamat ti madlaw ko kankwana. Spoiled brat ni Reggie. Napampanoy-nuyan iti amin na kayat na. Iso amanipod ubing kami. Kan idiatan nakam ko. Pulos asaan kami nga kinkinawatan. Amuna ka din nga ampunlaan. Tayta ti tsaka mo. Ngam nasa o kanyak ng tibitay. Nga aganadak ka no kini Reggie. At damat kaya mong tinapintas sa kapsat ko. Naimak man, tas siririing ka na sang petak. Wan, adda ngamin pagnak. Kasta? Bagay launay king kati-jogging suit mo, my beautiful sister. Nag-jogging kayo gayam iti driver mo. Wan, masapol ang mawatwat ti bagbagi. Narikot no may ikandatan. Naggasat ang tagbalin na boyfriend mo, sister? Napintas ka lang ako rin. Bak ng kapay. Ako rin ka. Ano ka di danda sa sawam? Salpak natin. Ngem, Kita na kanya. saan ko nga ipalubos ang may salangat driver ti pagtinagam, my sister Mera. Anya? Tandaanan day tanging bagak. Tiyawanan pain. Anya di kaya't nasawan. Nakituta kiti day dyan yung baga na, auntie. Iso ako na nga aganad ka. Amo na nga tan amay sala nga ampon? Saan ko nga amaw? Auntie, kita lang ay bagakmat kada kayo rito eh. Aganat kayo matkan kwa na. Ha? At tapos nga addaan mo ni Richie iti pan nakamasakan day di papakan mama. Anya? Wan, iso pasipsiputak ti amin agaraw na. Mira anak. At darason no apay nga agata pakiti kastoy, auntie. Anya day ta? May sa ti findings dagiti investigador. Ano force entry.
Awan nakita da idi agapwanan. Anapilit anasarek ti kwarto da papakan mama. Ha? May ikatwa. May salagayang ngampon. So, kaya't naasawan. Awan ti mako na arik nana kas anak. Diyos ko. Hello, Gina. Sa dinutin mo? Adak may lang dito yung apartment ko. Apay? Nagkita tayo ti hangout tayo. Sige. Anya ka oras? Itan. Kasapulak namin ti bato. Okay. Ngam. Awan credit ita. Anya? Alam sana parikot magkipin. Basta, at trabaho ka muna. Ay. Sige. Mawatang mo di kahit mga sahon. Saan ka ngagdanag? Good. Ang bumat nga awan libre itan. Namok. Salpak. Angam, mas dawag ken ka. Nagbaknang dagiti nangampun ako ng ken ka. Angam, awan makukwartang. Saan ka ngagganat? Nadapay nga min nagitilapad. Lapet. Kasangarod. Aw paya di mo iwalin dagita alapad. Mabitin. Nasken ngay kutak pahinga mo na. Sakbang patayak. Anya? Masapol lang nga maplano ang nasayaan. Tapno adayon to asyak ti atapan da. Good. Sige. Ang ginuray tan ijay hangout. Bye. Bye. Kas itinakunak. San amabalin. Ajak to pagnumaran ti kinamak ng edidad Don Anselmo. Kentunyak gwada. Isumot lang nagbalbalyo dan iti panang trato da kanyak. Idi agkangay. Tasandak mo't gayam nga anak. Kunada apang disiplina da kanyak. Ngamsan mo't gayam. Tasandak mo't nga anak. Nilang mira ti anak da. Ha? Agsagan rin jay mo't amira kanyak. Lunasit nga muna. Sakpay apatayak. Apaya kas tati pa ng kitam kanyak Mr. Driver. Awan. Amang ano nalipatan timbagaking ka. Anya day jay. Naglaka ka madta na nakalipat. Anya ti kunam nga imbagam kanyak. Nga amangan no nalipatag. Nagaduma dagiti imbagbagamon kanya. Loko. San ka man nga pilosofo? Taamangan no madisnog ka. Anya nga min day jay, sir. Kasta. Agdayaw ka kanyak Mr. Driver. Sana driver tinagan ko. Talaga ang mga asar ka. Anya nga tano para manang ka. Adda ka di ka po nangaramidong kanyak dayta. Talaga kumurit ka. Nakasta. Di nasipaw mo. Ayip ka. Saan mo tinitiran di imak? Masakit ka na. Awan karbangam amang bastos kanyak. Tasaan asikati amok. Ipatong ko. Nagsakit ka po di panakaisaltit ko. Ayop ka. Kundi lasto ka. Punamat no asino ka. Ngamsaloy ka matgayam loko. Bayadam to tayo tingin na ramin mo kanya. Agpapawi ka to. Kasta? Kaya't Ayop ka. Danto aldam mo kanya. Loko. Tiko nam. Atrasan ka. Saan nakpay lang am mo. Loko. Nakita tinapasama ka na kayo, Danny. Sorry, Mira. Angam,
Bastos ngamin dayjay nga ampon. Kunam no asino. Naisabsabit matla ang gayam iti pamilyayo. Pudno dayta. Lading itak tinapasamak, Mira. Di mo pang panunutin dayjay. Nasayat mat. Tapno da pagpampanunutan na asaan nakaabas ta kabailan. Nasing putak. Wano na ano sak. Ngamsaan dala ang arab ngisan ti kinataok. Tasaan ko nga ipalubos nga ilupit-lupit nak ti asino man. Gusto ka? No adda kalintikam, ilaban mo. Saan ko ang magustuhan tinaramid kanyak daya driver? Ha! Iraman ko iti plano. Amo ka may samot daya lapad kadag iti plano. Amo ka sa lakniban na ni Mira. Ken, amangan nupod no ti atap ko. Nakal ti kursunada na kinkwana. Katay tam, ti saan amabalin. Nagbalin alapad ko. Malas na lain. Abay, kasta tilangam. Ada ka di kapungpungtot mo? Ada. Katiraman ko na dyan nga iwalin iti dalan ko. Oh, asino? Ti driver bodyguard ko no. Ti kapsat ko ana ata. Anya? Ti kang runa nakaluksaw ko. Katamok nga kursunada ka ni Mera. Ngamsan kong ipalubos. Ngadda sa bali ang makaikot ken kuana. Aramide mo nga umuna. Sakbay asao ka asao. Tasabali ti sao iti haramid, Reggie. Gat-gatadam ka di ti kabaulak, Jenna? Saan? Nga may bagbagak lang, tipudno. Mangtad ka kitin, iti ka sa pulak. Oops! Relax. Agtrabaho ka nga muna. Oh, piste. Bad tripon nakpaimot. Titulag? Ket tulag. Oh, Ada i-deliver mo? Ngam. Anadam. Dakil mat dayta akan tidan. sige man langin. Nuadda ko makwartak sana na rumbang nga ramidag na ito. Awan parikot. Take it or leave it. Wanan. Ayan ti Pictos. Kan asino ti pangideliverak. Iba ka madakos. Makaus-usara ko ni ti bato. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagmayatan direk na. Wah, kuma, kaduak ni Mira ita. Kaslamay tayo ka kiti kaulapan. Oh, Mira. Oh, sana mabalin. Sana mabalin na sa balit di makaikot kang kuana. Patayak ta sino man. Amang lapad kanyak, amang tagik kwaking kuana. Uray payasino. Patayak. Sanlang rita. Siyak tirumbeng agnumar. Kadagiti kinabak ng ti pamilyam. Kitagbiagag ton akas ari. Anyat na ko namin tinamuan ta, Dani. Nagigtutak nga rod, Mira. Positive gayam a drug personality. Wano, under watchlist ni Reggie. Saan lang ayuser? Lodikat drug dealer pa. Ngam, apay ka no adida mo't tiliwan. Ada ka no pa'y kayat da ama-amuan. No asino ti Big Fish, a supplier ti grupo mo. Sa bagay. Basta, under surveillance.
Aganad ka. Wen, deta ti biling kanyak ti direktor. Sa bagay, saan ko nga ipalubos ang makaramid iti dakas kan ka? Dani, Nakasagana ak amang isalda iti biyag ko, Mira. anya? Pagrebangat data, kas driver bodyguard mo. Agyamanak. Kat saan nga agbidot tayo di arigi, ta saan ko akabutan. Adan samatan ni Reggie, auntie. Adamatan ti logan na iti garahe. Wan, itay pay, ngam sipod simrek iti kwarto na, saan pa'y remremoar. Anya? Kahit amaw, adanadlaw ko itay. Na, mabuti nga pa'y kiti nga umasidag iti kwarto na. Anya ti kaya tiyo asawa na ti. Agpagpaggaag itay, idi kwan, kasla makapungpung tot. Anya? Saan ko amaw-awatan ti ibagbaga na? Isu nga, idi nakarit na ak iti butang. Imadayo ako niti kwarto na, kat napanak matan iti kwarto, kan inlak ko ti ritaw. Adang rod iti kwarto na ita? Wan, Adda ibagak, auntie. Naskan ama-amo niyo dayto eh. Kat aganat kayo. ha, Ngamsan kayo mabuta. Masapol nga adda kayo kanayon iti presence of mind nyo. Nadamadlaw yung amadi, iyawag yung adagos kanyak. Adamot cellphone niyo, san ka di? anya, Positive, auntie. Drug user ni Reggie. anya, Kat under surveillance. Masipsiputan amin agaraw na. Nagpintas iti aglawlaw ti dakkel a balay. Ti pamilya day ti Don Anselmo. Ni Nana Biday. Agsibsibog iti masetas. Asit gakman. Adda kayat ko maamuan ken kuana. Pudno ti atap dagiti pulis ken uray ni Mira. Positive nga inside job ti pan nakaserak ken pan nakapapatay dagiti agasawa. Alakay ken bakat. Nana Biday, siya kung timang ituloy iti aramidin nyo, apan nagsibog ka dagiti masetas. ay, siya tanda na eh. Saan mo atrabaho da ito? Sana parikot day tanana. No, anya dagiti mabalin kong aramidan ditoy. No, saan kami lakit di arum marken Mira, aramidaklat ta. Iso Kasi ta, holiday, ket saan asimrek ni Mira iti opisina na. Wan ka no nga ro, iso nga agmalmalum ita. Ken awan mo't sa bali apapanan mi. Nasaya at matapno makainan na. Na kumiti na palalbas nga al daw. Nana, adaman damagak no mabalin. Anya day ta, barog. Kumusta mo ti panakilangan dagiti agasawa? Adadakkel ni Mira. Kadagiti karo bayo dito eh. Ay na, managtulong da barog. Tunggal Disyembre, paayaban da amin dagiti kaaruba da ditoy. Kat ipaayan da ida iti regalo da. Kasta ka di? No ada ag kasapulan iti tulong. Pulos adida ag pangadwa amang tad iti tulong. Nagsaya at dagayam. Isu kasta unay ladingit da iti awandan. Kan kasday tinapasamak kadakwada. Nana, namak ken Mira, sipod na ipas ngay, da kayon tinangaywan kanukin kwa na. Uwan sipod pa'y nagkasawa dagwada akabsat ko kan bayaw ko nga Anselmo, ada akon kadakwada. Ta kami laang kunday di gwada akabsat ko ti agtenden na. Ta ulila kami mata na demang. So nga idi nakiasawa, nagpalay na edaklatan iti denada. Di kay nakiasawa? Saan baro? Tasipod, linuko nakti kaayat-ayat ko. Inkarik iti bagik nga isarakon ti pusok iti nagan ni ayat. Kasta ka din, Nana. Wen, barog. Nasayat gayam dagiti agasawa. Apay kasya ti inaramid da kadakwada.
Day tangaro ti pagladingitag. Ken, may papan ken Reggie, nana. Adda man damagag kada kayo? Anya day ta? Sige. Sungbatak no amok laki day ti sungbat na. Daan ti biday kan Dani. Napasnak ti pa nagsarsarita na ni Hardin. Nagtugaw na pa iti sementado at tugaw. Anya nga pagsarsaritaan da. Hello, my dear sister beautiful. Reggie, Oh, nakiktot ka na sa amin. Kas ka mala nakakita ni Talalia? kailangan namin nga nagsao kay tilikodak. Oh, talaga nagpintas ka. Reggie, Iso jackpot yan na dagrok babking kati driver mo. anya ka din day ta sasawang. Nagkasatan. Kasla na nga bakit ti lottery ti loko. Mega jackpot pa eh. Saan ka mauawatan? Ops, di na kumapanawan, my dear beautiful sister. Awan sirsirbi na kiti bagbagam. Aniya? Ditakan. Sige lang. Liklikan na. Ngamuurayan niya at mapaspasamak. Masapol amat nagkakadagiti dakulap ko. Sakbay amikutan na kati sa bali. Sakbay ngumunot timang lunaskin ka. Sakbay apatayin ka. Tapno nagkakadwa kayon kadagiti naganakin ka. Nay, apay akasla nagdardaras ka nga imasidag dito ay danay. Adda ka di parikot mamira? Awan, pinanawag lang ni Reggie. Tadyak magustuhan na kiti bagbaga na kanyak. Anya? Binastos na kakadi? Saan mat? Namnan niya lati bagbaganan. Padasan na timang bastos kan ka. Tama karaman kanyak. Ngala, agsarsarita kayo pa dito ita mga alaak iti mabalin nyo apagsangwan. Sige man meron danti. Adala ngamin napatangay bagakin ni Dani. Anyat mo ko namiti singasing ko, Dani. Mabalin. Tama nga no anyakit diti aramidon na no awanta. Mariknak ngamin. Mabutbutan na niyan tibiday. Ay, nadlaw ko nga rod. Awagak ti direktor. Barang matulungan nak. Uri no ikakitidakkel asweldo. Ti ibaon nang agparang agardinero. Nasayat day ta na panunot mo. Kaya't kumat amay paayan iti proteksyon na antibiday. Ison ti pan nakainak. Sipod pa'y naipasngaya. Kan, kabsat day di mama. Kinapudno na. Adon tinamak kun kwa na. May panggap ka dagiti naganakken ka. Kasta ka di. Nagsayat gayam dagiti naganakken ka. Ngam apay akas jeti inaramid na kadakwada. Diyak mo. Nasa na bale? Dandanin ti pan nakagunod da iti hostisya. Ang aganad ka, Mira. Mariknak nga dapagad ng agpangpangtakan ka. Amok? Iso anas ka nga isa ganaak. Mira, Wan kayam, ada pa pananta. Mapantay ti balay ni Colonel Diego. Colonel Diego? Wan, gayam da pa pa. May samat lang nga retirado a pulis. Adalang kidawag nga tulong kan kwa na. O sige, Ngam, adalang alaki ti silid da pa pa. Amok nga dapay day jay. anya day jay. Umay ka. Aday pakitakan ka. Nagpintasan na paltok. Nikilado a 9mm. Naimbagman ta dapay day toy. Wan, agyaman naktasan ang napukaw. Kan saan nginala ti kriminal. Anya ti panggap mo. Agpatulungak. Para iti pan nakairinyo ti registration daytoy. Itinagan ko. Okay. Kan kahit ko nga ituloy tag-practice sa pumaltok. Sige. Lisensyado na ito Dani. No kahit mo, si kapay lang ti mangikam. Amok nga mom tagigam iti paltok. Sana ko namas daw, nga mom adagos ti klase da iti paltok. Kwa. Kat naman sa pulan, gumatang ta.
Agpatulong ta kini Colonel Checo. Paya simrak damira kan di driver na iti silid idi dado ng selmo antibiday. Ha? Ay, saan ko nga amaw? Talaga na talaglao na iti driver na. Natural. Driver bodyguard na. Rumbang laeng at alkan na. At ang sakit di milagro ang mapaspasama kiti nagbaitan da ko nakpanen. Saan ka kumang agatap iti dakes, may papan iti kabsat mo? Saan ko akabsat? Ha? Ampun dakla. Anya? Amok nga amoyo dayta. Ngimpalaagang kayo. Saan yung ibagbaga ni Mira? Nga mo kon nga ampun dakla. Anya? Tung palandak. No saan nyo akanyat nga dadak sa mapasamak ka na kayo. Ay, Reggie. Nalawag mo't lang timbaga ka na kayo. Ha? Antibiday. Kasta ti planok, anti. Iso asan kayo kuman na mas taaw? Nada sumangpit akadwa tayo diti balay. Uway na anak. Katagyaman na iti panangyali kakam kanya kanak ko. Diyak kayat nga dadaka sa mapasama kada kayo. Akasi tinapasama kada papakan mama. Mera. Wanante. Nagtarakan da papa iti ulag. Anya? Isumot lang day nga ulag din ang tukaw kadakwada. Dani. Napalang ka manunay. Anya ti apalam ko makanya. Kasta ako mamat kagasat ken ka. Anya ti kayat mo asawen. Agasa may isa ka lang nga driver. Ngam nakabaniit ka. Itinalukmag ngay kan. Wow naman. Saan ka mauawatan ka dagita nga ibagbagam? Kunin ka ruda. Kaya't ko asawen. Naggasat ka. Anak kanubya iti kapsat ko. Anya? Ngam ulitag tinaibagaking ka ni tinaminsan. Saan kong ipalubos akas king ka lang nga driver ipagpatinggaan ti kapsat ko. Adda nga tamabalin mo no bilang takas ti mapasamak. Apo no ti atap mo. Ha? Kasta. Amo mo ti mapasamak ka no bigdot ka. Ibagat kan ka, Reggie. Sa bali ti aramid, iti sao. Anya? Sana kas karina ti ibagbagam. Malaksid, no napadasa mo, wano sanay ka pumatay iti tao. Anya? Oh. Apay ana ilabag ka iti imbagag. Saan ko nga mo dahi tang ibabagam? Di nag-akusaran ang mamapatay tao. Taamangan mo'y darom ka. Idarom nak? Oh, anya kung matipang idarom mam kanyak. Kat si kapiti nang ipang ta kanyak. Ha? Reggie? Wisit ka! Saan ka kung mga balin akong trabida kanyak? Taamangan nagbabawi ka. Dita ka man lang eh. Wisit. Bantay. Saan nalaang amo? Nga mabilbilangan ti aldaw na. Maipisokton iti pagbalutan. Kriminal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ante, ano napasama ka ni Reggie? Kurang nala patayaban ng tilugan natin manaw. Amo pa yan. Ay, asino ti kinapungtot na? Chat. Apay, anyat napasamak dani. Apay anak kapungtot. Atapan na. Nga da relasyon ta. Anya? Kasta ka diti atapan ni Reggie? Kat nagipang ta. Wano impang ta na. Ti angunan pain. Imbalag na kanyak. Asa anak nga agbiddot nga agaram. Wano makirelasyon kan ka. Tano aramidak dayta. Patayin na. Diyos ko. Niya? Kinarit ko. Imbagak ken ko analaka ti agsao. Ngem sa bali iti aramid. Kat, anyat ni baga na. Di ta nakaluksaw.
Imbagak, analaka lang aramidan no sigod ngar aramidan na ti pumatay iti tao. Kat uray la bimulad dagiti matana. Kasla nasukaan ti rupa na. Akayat na asawan dayjay. Guilty reaction. Ti awanan pain iti a driver. Kunam no asino. Nga maapay nga taan sa una ti kasya kanyak. Patrit. Kahit kumanang tagbuhor iti bato. Mapanak iti energy na. Masapol ko manan siya po. Kat saan nga sigsigurado na jay at dani. Sakbay ng ipatungpal ko ti plano kan mira. Isutyo na. Sungamin tilapad kadag iti panggap ko. Malas na lang. Taimpakita na kanyak ti panang kontra na. Partakak patag patray. Kahit ko ti makadanon taras iti apartment ni Gina. Salpag mo ti di ababay. Saan ko makontak ti cellphone na? Si kamot tinadanon ko dito ay breaks. Ni Gina. Adda na panandakan, boss. Gusto ka di? Mangtid ka man pa eh. No dahil dulin mo dita. Bad tripak man ngaminan. Nakabad pa maya. Ti mandalaing kanambisyoso a driver ni Mira. Oo, apay. Madlaw ko nga rod nga gusto. No di pa'y kataddan relasyon da. Kasta ka di. Ngumsan ko nga ipalubos ada di a driver lang di pagtungpalan ni Mira. Oo, anya nga rod ti kayat mo amarami dita. Di ikan tayo iti pagnakman na. Kasta ti panggap ko. Saan lang nga pagnakman no saan nga tungpal iti kahit ko. Basta, adda tangdan me. Sige, manasun tayo. Sige man nga rod. Sinalbag dyan. Wow! Nasimbang matgayam ti pulso mapamaltog, Mira. Kanayon nakidingay kuyog ni Papa dito'y firing range. Nang runan da firing competition da. No saan lang ang nagmintis ti umuna addo aputok. Bols ay kumaamin. Napayang amin na sa anak ka nag-practice. Kat sikaman maglaro ti sumublan. Ha? Kwa? Alakit din. Ang-practice ka. Kwa? Sige. Alaman laangan. Okay. Oops. Wow! Bullseye amin! Nagkasim da ita. Ha? Tiyambalaang day jay, Mira. Agpud no kaman kanyak, Dani. May saka ka diya military man? Wano kaman ti PNP? Sorry, Mira. Adda ipudnokken ka. Anya da ita? Ada mission ko dito eh. Mission? One, may isa a big time drug dealer ti sapsapulan mi. Kat adan link mi. Kayat mo asawan? One, kat dakkal tinamnamak nga iti mabiit. Matiliwan ti big fish ama ko na. Tsak pulos nilam nama data. Isumat lagayam. Nadlaw ko nga may kadagititigtignay mo kat saan ka abas sa driver laan. Kan sigun matlaang iti impormasyon ang nakalap mi. Amangan no konektado da ito'y akaso itinapasamak kadagiti naganagkan ka. Huh? Kat dandanin aglawag ti amin, Mira. Dandanin mapagsisilpo kung dagiti pasamak. Kasta? Kat sorry langan. Amangan no may sa abato. Duabilit ti mapuntaan. Anya? Kalpasan da ito'y akaso. Numatiliwan ti kang ronan a suspek iti pan nakamasakar dagiti naganakken ka. Ken matnagan iti ikat tilintag ti makuna a big time drug dealer. Siguro, mabalin kon ti agsubli iti unit ko. Kasta gayam. Kat numalpasan ti mission ko, isublat ko mat ti parikot ko. Adda parikot mo? Adda, Mira. Ngam personal. Iba ka lang nga niya data, mga na matulungan ka. Amo ka makatulong ka. Angam, unaan ta pa'y asulbaran dagito yung madama aparikot.
Nakasagana kayo kanin, Bricks? Wen. Talo kami lang nga manglugob iti bagbaga driver ni Mira. Good. Nga maganat kayo. Ang mga nuda kayo ti patsun. Da kami? Padsun lang tiyag may mesa. Ha? Sos, saan to ang mapasamak day ta, Reggie? Da kami pa iti kunam? Agtalikak matkiti ka na kayo. Tan nakapoy kayo. Saan kayo nagbaligi iti muna pinaramid ko idi ka na kayo? Isumot. No, ala. Kaano nga ron asa din tayo ti driver ni Mira? Iso tayo ti logan ni Mera. Kahit, tayo ni Danny at driver na. Iso ka din niya mang pumpuna si Tilugan? Iso, ala, agting na kan. No, kakadwa mapantayon. Nagbuya ka, Reggie, ha? Sige. Dito yak lang logan ko. Buya at ipanang lugubyo kini Danny. Sige, kakadwa, mapantayon. Breaks. Kita man, no makapagpangasto pa itilo ko. Pare, husto daytan. Mga numagasgasan talugan mo. Ha? Talo alalaki ti masidag kanyak. Tuling ka kadi. Ha? Ay, siyak ka dito kasarsaritan pare. Natural. Awan mat sa bali at tao dito, no? Sana si ka. Salbag. May pasubo aksa. At damat lang langgong mo anya. Wow. Nasiglat ka mat. Napartak ta sipot mo. Anya ka dito masapol yung kanyak. Kanapa ya kayat nakadangran? Nagadulakit di na sa ludsod mo. Nalaing kang aglisi. Gam saan mon amalisyan pa'y da ito ay... Ito sabtam! Tapno at pagpampanunutam. Salbag kayo. Kanya tararamitin nyo, ha? Darupan nyo dito panas. Sige, dumarap kayo. Masalbag, napadsunid Danny da Bricks. Naulantak datal no. Dakasan, masapula makapanaw kita yun. At tanto sa baling aldaw mo, Danny. Sige sir. Ikulong nyo dagita nagpanggap amang dangran kanyak. Ilogan nila, di patulog ka. Ayok ka. Ang bayan kayo na ito ay. Magkawar kami tulaan. Kako. Nasayaat lang ano kasta. Kasanon nusan. Tilugan ni Reggie tinagdardaras apimanaw. Anang labas kada kami. Kakadwa na lakit di dagita. Dahil ta tinapasamak Mira. Kat nakitam tilugan ni Reggie? Juan, iso tinagdardaras apimanaw. Anang labas kada kami. Idi napadsok dagiti talo. No kasta, kadwa na dagiti talo. Masiguradok dayta. Ket isulakit diti nang bilin kadakwada amang kabil kanyak. Talagang aunan pa inda di at tao. Maruntado. Mabitlaan Mira. Ada awag ni Sargento Yante. Sige, sumbatan. Hello sir. Anya? Agpapada nga adda iti drug watch list dagiti talo. Kastagayam. Sige sir. Umayak dita presinto. Oh, anya ka no? Masapol ang mayulit ti darong kontra kadagijay. Kenasken amamuan no asino tinang bilin kadakwada. Ada awag ni Mera. Apay nga ta? Hello, Mera anak. Andi, singmangkot ka din ni Reggie dita? Wan, sangsangput na. Ti awan nagbain. Sige, Andi, dadyalaan. Bye. Bye. Anya nga tatiga po na nga imawag ni Mera. Kat dayjay lat dinamag na kanyak.
Ada ka nun yung balay ni Reggie, Dani. Anya taramidan ta. Bayam lang. Takam maganda oras arong morti warrant na. Sige, Mira. Urayan ta ni Tenyente. Adala ang pagsaritaan mi. Alang arod, tadamat awagak. Kan agsublia ki di investigation. Tamwag no nagpod nun dagiti awanan bain. Drug addict kayam. An nadamday di Reggie. Tamangan no mapagaramidan na kay Tidakas. Awanan ti maramidan da at tao na tiliwan dagiti pulis. Tano positive a drug user. Makulong when no marihab. Sa dino ti papanam, Reggie. Nagtalawakan. Anya? Nga magsubliak to. Tao may kwalaan ti bingay ko. Iti kinabak ng dapapakan, mama. Anya? Sana mabaling. At di nakibingayin ni Mir. Reggie. Sige, ante. Panawang kayo pa. Nagtardaraso na pimana. Agtalaw ka, no? Kan kasla agap-apura. Ada ka din nakabasulan na. Anya, pimanaw ni Reggie, ante? Wen anak, nagdardaras. Kasla da itartarayan na. Talaga nga da, ante. Pinanggap da kami nakabilin ni Dani. Anya? Ngam dagiti talo akakadwa na ti pitadso ni Dani. Iso nakabalod dan. Natiliw da. Diyos ko. Impod no da ni Reggie tinangbilin kadakwada. Barkada na gayam dagijay. Katagpapada da amin na drug addict. Kasta ka day. O sige, ante. Dadya lang. Bye. Bye. Awanan. Dani. Awanan. Himanawan dadya Reggie. Sana bale. Adda ka na yun amang sipsipot kan kwa na. Agpating gamot laang dayjay.